පහසු ක්‍රමයට පොල් ගෑමේ ක්‍රමයක්. මේ මොකද හැබැයි කරන්නේ? Dulu belum boleh jalan tunggu lari. Ini dia boleh kan mesin. Baik mana? Latihan dah ini kan baik ya. Kan? Bukan deh? Tapi mana itu benar. Aku mengeran itu mana dia angkut dah. Ani manggaran mana tuh matai. Tunggu dia. Mana pol gෑමේ පහසු ක්‍රමයක්. ඕක අනේ මේක දැන් කොහෙද තියන්නේ කියන්නකෝ. Enggak, enggak boleh ini. අච්චර බිස්කට් ඉදලා සම්පෝෂණ කරන්න ඕන නේද? Dan aku beda ya, anu gue ya, beda tombol kan. Monggo ada me, dia boleh ada. Jadi ini ada, ada. Boleh? Boleh ada. එහෙම ලස්සනට පේනවා යා මේ සම්පූර්ණ. කරන ඔයා ඉන්නකොට කොයි වෙලෙත් එන ගහනවා ගලවනවා කාමරේ හිල් කරනවා මන් දැන් ඉච්චර. Ini kan tahu ini yang kena terhari kan? Ada hari ya. Kau ada ni. Kalau boleh ya. දැන් ඔය පොල් බෑව හොඳයිද? Mana boleh ya. Oh, dia mana? සතුට Kau orang ini pakai ni yang tahu. Aman kamu tu itu. පොල් බිම අපිට Hari hari kita minum mana? Jangan tahu tidak kerana apa tu kerana.